Kaunti ya Kirinyaga ikurekanite na urimi na banene ya arimi makimbiria urimi wa indo itiganite. Riu thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ikiruguria urimi wa kimerera na njira ya kuhe arimi mathomo hamwe na indo iria irabatarania. Kuringana na gavana Nwaiguru, uhuthiri wa bataraitha hamwe na dawa cia kuhiriria mimera ukoretwo gicungiria mirimu ta ya cancer. Statistics tuonete cancer rates cito ni irathie iguru muno na tutiramenya cancer iroka ni undu wa ki na tutirenda andu aitu marware kwoguo turenda to reduce pesticides na uria njiritwo it has been very successful kuria twekete test. Waiguru augite arimi makiria magana mana kaunti-ini ino ni mahimbirie urimi wa kimerera niguo kurana na mirimu ino kuria mathondekete ikundi 14 cia arimi. Tuhete arimi a guku education kumathomithia uhoro wa gutumira agrochemicals niguo tunyihie uhoro wa chemicals iria turatumira muno makiria mwena wa horticulture nyanya. Tutirenda gutumira chemicals okoro no to avoid niodo turorete statistics je mwero wa statistics. Minister wa urimi Dagitari John Gachara augite handu-ini ha kuhuthira bataraitha arimi marahuthira thumu wa mahiu na kuhuthira njira ingi kurana tutambi. Organic farming is critical in terms of nutrition and health improvement, and we expecting in terms of marketing, most people are now caring a lot about their health, and this is the way to go. So it's likely to offer the farmer more profit, and therefore we are encouraging more farmers to do organic farming. Henry Muriuki ni murimi kuma mwena wa Kimunye na kuma mwaka-ini wa 2019 akoretwo urimi-ini wa kimerera akirima mboga muthemba wa papu iria augite ni irendekana na njira nene thoko-ini. Urimi uyu wa kimerera no unyitite itemi rinene hari kunyihia mahuthiro ma mbeca migunda-ini. Kirinyaga tukalima nikapata cooperative ikiwa na wakulima 476 na kutoka hapo tumepata wengine wanataka kutrainiwa kama tuseme 600. Tumewapanga na clusters na market hatuwezi tosheleza market ya organic, sababu saa hii kuna watu wanataka hii kama hii land cabbage boga kama 5700 na hawapatikani. So kile ninge request county ni tusomese watu kwa wingi organic. Mubango-ini uyu arimi a nyanya mboga na mbembe nio magunikite na mathomo maya maria makoretwo na uguni munene. Ti wega mundu kupuraga dawa ya ria bindi ciothe ona ni kuraga nginyagia tugunyo tumwe turia twagirwo ni gukorwo tugiteithiriria guthondeka urimi mwega. Organic ni iratuteithia tondu indo cia organic ina demand ya iguru ongeringithania na kindu kirimetwo na dawa. Gutire dawa turahuthira one tukahuthira thumu wa nguku wa ng'ombe ona ngina wa mbuku, tukahuthira mathugumo ma mbuku kuhura nyanya, tukahuthira iria ria mburi kuhura nyanya na nyanya citu ni ireka wega. Handu-ini ya Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, Njutagwo Wainaina wa Kiari.